Barcelona, ¿tú? Puede ser Barcelona o... Eso es Ibiza. Sembla un tipus Illes Canàries, això. Bueno, pues está súper exótico, Dios mío. Wow. Muy bien. Muy diversas. Unes carrosses bastant luxoses. Molta feina hi ha aquí, no? Tarragona. Tarragona, ah, sí. No. Tarragona. Pero ¿sabes qué? Ahora tenemos que investigar. Sí, hay que ir, definitivamente. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Accepta els propers 9 i 10 de febrer, perquè el teu fill o filla estaran a la gran festa de Carnaval de Tarragona. 2 dies de diversió per tan sols 15 euros. La Pegatina, DJ Ojete, DJ La, Cris i Peter, Ball del Rei Carnestoltes i la Concubina i Chico Malo DJ. Ah, i molts premis i sorpreses a la Tarraco Arena Plaça. Compra la teva entrada anticipada per tan sols 15 euros a participo.cat. Organitza Cooperativa Combinats.